Mitolon to Romi Amiar， 祈祷每一天。Paoriban no kawas kita nai mapagkerai a orib， 上帝将我们从被压迫的生活中解救出来。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Pasuar Jimosi aci alun to hongti no Egypt. Usuar no tapang akawas no Israel i. Hailaan ko finaulan ako a pasalak na itini atayra i kokohan amisalisin i takwanan saan han nangra. I kasalakan sa kalima at sepang sa katsatay atusir. 摩西和亚伦对埃及王说：上主，以色列的上帝这样说：放我的子民走，好让他们到旷野过节，敬拜我。出埃及记5章1节。Sarikakao, mapanak ko kawas tunika o mapakkerai no kartengay a inorong ko urib ita. Ora saka, utsatay a patusukan ita a mitaong to kawas i. O pasoorinay kita tunika o tatalalan ningra ko inorong no farudza ita ato pakuniraan ningra kita anay mapakkerai a orib。 上帝知道我们被生命的重担所压迫，因此我们敬拜上帝的目的之一是确信上帝要卸下我们心中的重担，并且他要使我们从被压迫的生命中释放出来。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau， 在bisa tarifukir kiso tonika kareteng no inorong no urib ako. Umitengiray kiso to ngitangit no mako. Pasorin kako, mapakunira ko urib ako i laluma no sini asa iso amatumes no rihatai。 上主啊，你不会忽视我生命的重担，你垂听我的呼求。我相信在你的恩典中，我的生命将得着释放，并且充满平安。Pakai ni i tatamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。